Kontinuovana robota dljuha 7 decenij u kulturno-umetnickim društve Tara Ševčenko z Đurđova dala rezultati, do čego še mohli prešvečeci prisutni na včerajšim ročnim koncertu. Popri masovnosti, amatere ukazali i kvalitetnu programu, ktoru vyvedli da skeljo generaciji muzičaroh, špivačoh i tanječnikoh. Na programi nastupeli solo špivače, dziwocka i chlopska špivacka grupa, recitatorki, dzecinska, pririhtujuca i vivodzacka folklorna sekcija, a šitskih provadzal veljki tamburovi orkester društva. Vidjeli sme, že šitski bili našmijani, veseli, covari vidno bilo, že uživali u tim i covari, evo, milo mi, že covari še i podmladzuje šitsko i že vidno, že šitski sekciji robija u društvu, jak treba. Popri vše atraktivnoho nastupu dziwockiej špivackiej grupi toho roku okremnu uvahu z osnovima choreografijami pricahla i vivodzacka folklorna grupa. To ti tanječniki teraz tancuju, oni ljubja tancovac. I dzešnje prihodzeli na probi i možem povesti, ja zadovoljni, ih jest 22, jest 12 dzivki i 10 chlapcoh i takže ja zadovoljni. Koncert finansijno pomogli pokrajina, opština Žabelj, Nacionalni sovid i Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, a medzi hostami bul vladika Georgij Đuđar, predstavniki Đurđovskej parohiji, lokalnej samoupravi, valalskih institucijoh i združenjoh.